Kabotige turathi kuigua injiri guthikiriria injiri. Injiri ni uhoro mwega wa uhonokanio na ndungiuga ati inasonga mbele urugamite ta gikingi ona karuhi na heho erutagwo na kuhura karuhi. Inasonga mbele injili, inasonga mbele injili, inasonga mbele, inasonga mbele injili, inasonga mbele injili, inasonga mbele injili kwa wamama, inasonga mbele injili, inasonga mbele injili kwa wababa, inasonga mbele injili, inasonga mbele injili kwa kanisa, inasonga mbele injili, inasonga mbele, inasonga mbele injili, inasonga mbele injili, inasonga mbele. Ningumurehere uhoro uria mwega otara wandikirwo thiini wa injili ya Luka murango wa 10 kwanjiriria kamuhari kau ka 38. Injili ya Luka murango wa 10 kwanjiriria muhari wa 38 ni karatathi 1183. Na riri hindire methiagira na njira agitonya mucii umwe na mutumia wetagwo Maritha kimugwata ugeni nyumba-ini yake. Nake ari na mware wa nyina wetagwo Mariamu, nake ikarite thi magoro-ini ma Mwathani agathikiriria uria oigaga. Nawe Maritha ni ahangaga muno akimathira andu aingi. Agioka hari Jesu akimwira atiri, Mwathani, ehote kuria ati mware wa maitu ni andigite ndimumathire ndi nyiki, ndukimwire andeithie. Nawe Mwathani akimucokeria akimwira atiri, Maritha, Maritha, ni utangikite no kenyarira ni undu wa maundu maingi, no undu umwe ubataranitie. Na riri Mariamu ni ethureire rwega o ruria rwega o ruria atangitunywo. Ino niyo injili ya Jesu.